I pozdrav ljudi, dobrodošli još na epizodu Expanda Bros i nastavljamo. Imam opet onoga. Kako seče. Koji kilovi. Također skoro za svaku igricu postoji... jak bio... Također možda za svaku igricu postoji i crtani. Ajde, uzmemo još jedan život. Koga imam? Schwarzenegger. Tako zove. Save. Odran. Ova će mi dobro poslužiti, ovdje ima ih mnogo. I koji? Gledajte sad. Leti. Šta to puca više? Šta se ovdje desilo? Ja nisam uradio. Save. Izvinite zbog laga, nemam toliko FPS-ova. Jurišaj. A gledajte sada kučića koju. Pucaj! Kučiće su mnogo jake. Dobro. Evo ga gore. Je. Još jedan život. Ko to puta raketa? A ne, on. Ajmo opet. Op. Ne, šta? Ajde nastavimo. A ti me pucaš raketama. Preskoči. Bomba. Super. Spate za ovaj. Kako jako. Wow. Izvinite ako čujete nešto. Krš ću vam pravim šta odavde. Wow. Au. Puca. Wow. Sad. Ćao. Ja rekao nije me video. Ova igrica nije toliko duga. To. Prizovemo ovoga. Video najleteo. Bom. Dozvamo nekog drugog. 3, 2, 1, pom. Ovo... Aha, dobro, ovaj puca noževe. Juhu. O ne! Kako sam stao? Kao ću pokidam mrežu.
Z. Puh. Dobro, sad čekamo. I krećemo sa sljedećom misijom. Idemo. Juri, život mi daj. Ale. Bam, 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 bam. Umri, pukni, izraži to, uzni. Oni sada dođu. I crko sam, naravno. Idemo sa bombašom, tako bi ga nazvao. Pukni. Bom. Crkni. Koji film? Sad će pukne. Kako ovaj jak debeli. Skok. Nevjerojatan skok. Idemo. A ne, htio sam. Pubre. To, reži. Pukni. Wow, wow. Je, sekalic. Ne, nije sekalic. Bije se s nožem. Udri, mali, udri. Vidite kako jede. Pukni. I pukni. I skok. Wow, kako skak. Okej. Opasno. Crko. A vidite kako jede pas čoveka. Može čak pas i da jede psa. Nikad se ne zna. Okej. To. Uskoro će boss. Mislim, ne jedan od bosseva. To je onaj robot što nas je ubio. Ja mislim, ne znam kojoj epizodi. Prvoj. Dobili smo onoga što baca plamen. I ćao. Pukni. O ne! Dobro, slobodno je sad. Vidi kakav parkour. Okej, pobjedili smo i ovu. Jeee! To je bilo to za ovu epizodu i vidimo se u sljedećoj.